Iran mu rugendo rwo gukora intwaro kirimbuzi isi mu ihurizo ry'amasezerano ya nikiriyeri. Ese Iran yaba ifite ubushobozi bwo gukora ibisasu kirimbuzi bingahe? Ku rundi ruhande kandi turaza no kurebera hamwe utundi duce 7 tw'ingenzi Iran itunganyirizamo uranium. Wowe udukurikiye wahisemo neza, tuguhaye ikaze. Kugeza ubu isi yongeye kwinjira mu bihe by'impungenge nyuma y'uko Iran igaragaje intambwe ikomeye mu itunganwa rya uranium ishobora kuyihesha ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi. Ibi nibyo byakurikiye igitero cya Israeli ku bigo byayo bikomeye mu by'ingufu za nikiriyeri, bigaragaza ko intambara y'amagambo ishobora guhinduka iy'amasasu, nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za kirimbuzi IAEA. Iran imaze kugira uranium itunganyijwe igera kuri toni 9 n'ibice bibiri cyangwa kilogaramu 9,247 n'ibice bitandatu. Ibi birenze inshuro zirenga 45 ku gipimo yemerewe mu masezerano ya nikiriyeri yasinwe mu 2015 hagati ya Iran n'ibihugu bikomeye nka za Amerika. Muri iyo uranium, Iran ifite ibiro 408 n'ibice bitandatu byatunganyijwe ku kigero cya 60%, mu gihe 90% aricyo kigero kigenwe mu gukora intwaro za kirimbuzi. Bivuze ko Iran ifite ubushobozi bwo gutunganya uranium mu gihe gito, ndetse ishobora kugira ibikoresho bihagije byo gukora intwaro za kirimbuzi zigera kuri 10. Ibi rero byatumye Israel ifata iya mbere mu kugaba igitero cyatse umuriro kuri Iran ubwo hari kuwa 13 z'ukwa gatandatu 2025. Mu gitero gikomeye cyane Israel yise Operation Rising Lion. Kuva mu rukerera rwo kuri uwo munsi nyine kuwa gatanu, yarashe ahantu hatandukanye mu murwa mukuru wa Iran ndetse no ku bigo by'iki gihugu bitunganya ingufu za kirimbuzi, birimo icya Natanz gikunze gufatwa nk'umutima wa gahunda ya nikiriyeri ya Iran. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igitero cyagabwe ku mutima wa gahunda ya nikiriyeri ya Iran, harimo n'abahanga bayikoragamo. Umuyobozi wa IAEA Rafael Grossi nawe yemeje ko ikigo cya Natanz cyabaye kimwe mu byagabweho igitero. Israel ivuga ko icyo gitero cyari kigamije guhagarika Iran mu nzira yo kugera ku ntwaro za kirimbuzi. Amasezerano yarasa n'ahasatira iherezo, kuko nko mu 2015 Iran n'ibihugu bikomeye byashize umukono ku masezerano agamije guhagarika gahunda ya nikiriyeri ya Iran, mu gihe nayo yemererwaga koroherezwa mu bijyanye n'ubukungu no gukurirwaho ibihano. Gusa mu 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayavuyemo kubw'icyemezo cya Perezida Donald Trump. Ibi byatumye Iran itangira kongera ibikorwa byayo byari byarafunzwe. Ubu Iran iravugwaho gukorana umwete mu gutunganya uranium ku rwego rurenze urwemewe, ndetse no kubaka inganda nshya zitunganya ingufu za nikiriyeri. Menya hamwe mu hantu h'ingenzi hatunganyirizwa nikiriyeri muri Iran. Ahambere, Natanz nicyo kigo cya mbere cy'ingenzi mu bikorwa bya nikiriyeri bya Iran. Giherereye hafi ya Tehran, cyubatswe mu buryo burinzwe cyane, harimo n'igice kiri munsi y'ubutaka. Aha hari imashini nyinshi cyane centrifuge. Izi mashini zirenga 70 zitunganya uranium. Iyi site yigeze kugabwaho n'igitero cy'ubutasi mu 2021. Iran ishinja Israel none yongeye kugabwaho ibindi bitero. Aha kabiri, Fordo ni urundi ruganda ruri munsi y'umusozi hafi y'umujyi wa Qom, rwagiye ku mugaragaro mu 2009 nyuma y'igihe rwubakwa mu ibanga. Rwashizweho nk'uruganda rushobora gukomeza gukora no mu gihe cy'intambara cyangwa ibitero. Mu 2023 IAEA yahabonye uranium ifite ubukana bwa 83.7%. Iran ivuga ko ari impinduka zitateganyijwe. Aha gatatu, Isfahan. Iki kigo giherereye hagati muri Iran, gikora akazi ko guhindura uranium iva mu butaka ikajya gukoreshwa mu mashini zitunganya UF6. Hanafite uruganda rukora lisansi ikoreshwa mu nganda, ndetse Iran yatangaje ko iri no kubaka reactor y'ubushakashatsi izakoreshwa mu myaka iri imbere. Aha kane, Araki. Reactor ya Araki ikoreshwa n'amazi aremereye heavy water, yubatswe mu 2000 ariko yubatswe yitondewe bitewe n'amasezerano ya 2015. Iran yamaze gutangaza ko izayifungura ku mugaragaro bitarenze 2026. Aha hateganyijwe gutunganyirizwa plutonium ikoreshwa mu bushakashatsi bw'ubuvuzi, ariko ishobora no kwifashishwa mu gukora intwaro za nikiriyeri. Aha gatanu, Tehran. Umurwa mukuru wa Iran ufite ikigo cy'ubushakashatsi cyubatswe mu 1967 ku bufatanye na Amerika. Aha niho hakorerwa radioisotope zifashishwa mu kuvura indwara nka kanseri. Aha gatandatu, Bushehr. Ni uruganda rukoresha ingufu za nikiriyeri rutanga amashanyarazi, rwubatswe n'Abarusiya. Rutangira gukora mu 2011, rutanga ingufu ku rugero rwa megawati 1000.
aha karindwi ari naho hanyuma, Dakovini. Irani yatangiye kubaka uruganda rwa megawati 300 muri Dakovini mu 2022, no mu 2024 itangira undi mushinga mugari mu gace ka Sirik, aho hubakwa inganda enye zizatanga megawati 5,000. Isi yashizwe mu rujijo nubwo Irani ikomeza guhakana ko igamije gukora intwaro za kirimbuzi. Abasesenguzi benshi basanga intambwe ziri guterwa arizo kwitegura kuzikora igihe cyose bibaye ngombwa. Ibihugu bikomeye birimo Amerika, Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza bikomeje kotsa igitutu Irani ngo isubire ku masezerano, ariko Irani ivuga ko ibanza gusubizwa ibyo yemerewe mu masezerano yagiye arenzwe ingwa. Mu gihe Israel ikomeje kwerekana ko itazihanganira gahunda ya nukiliyeri ya Irani, ikaba yarafashe iya mbere mu kuyihungabanya. Ibimenyetso bigaragaza ko ibi bishobora kuvamo umwiryane urambye mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Irani iri ku muryango uyigeza ku gukora intwaro kirimbuzi, ibintu bishobora guhindura isura y'umutekano ku isi. Ni mu gihe ibiganiro hagati ya Tehran na Washington byakomeje mu ibanga. Ibitero bya Israel byasize bigaragaje ko amagambo ashobora gusimburwa n'ibikorwa bikomeye. Mu bisi yose hanze amaso Irani, Israel n'ibihugu bikomeye mu gihe hategerejwe igisubizo ku bibazo bishobora kugira ingaruka ndende ku mutekano mpuzamahanga. Tugushimiye kuba wari udukurikiye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho buri munsi.